irambwira ngo nguhaye ibikoresho byawe bitari mu ideni. Yego. Haleluya. Aha. Haleluya. Bivuga ushyizeho mikoro ntago abantu bari bubyumve neza. Oya barabyumva mu izina rya Yesu kuko ni Imana yayimpaye. Imana yaguhaye ibyuma ikubwira ngo iki? Irambwira ngo ije guhinyuza abanyamakuru b'ibisambo bazi gukoresha abantu ari uko babishuye. Aha. Ase babaho Imana. Barahari. Aha. Ukajya ku kinyamakuru ntavuze. Bakaguca za 300. Aha. Je nagiye Imana ishimwe cyane n'ukuri. Nagiye nyura ku ma YouTube menshi atandukanye. Ariko kubera yuko Imana avuga ngo izabana nanje. Ibana nanje irambwira ngo nzaguha ibikoresho byawe. Imana arabimpaye ndi gushima Imana. Imana ishimwe. Ndigushimira Imana cyane kubera yuko Imana yampaye ibikoresho byanje. Ku bantu bari kumva ibikoresho bagira ngo n'utuntu dukeya, mbabwire ko ni ibintu bihagaze hafi za miliyoni 3 zirenga cyane hafi muri 5. Ibi bintu ku muntu nyine wimusanze wibera muri aya mashyamba, wibera ahantu hameze gutya, ibintu byaje gute? Abantu benshi bamfashije gusenga. Harimo uyu mugabo ntago nzamwibagirwa, niyo nzagera hanze nzamwibuka. Kandi hanze ndi hafi kujyayo cyane, nzamwibuka cyane. Nzibuka benshi cyane kubera yuko Imana igiye kuntoreza amasezerano. Shimira n'umubyeyi wantaye inkunga ni mu gihugu cya Australia. Imana imushigikire mukomereza amaboko cyane. Kiraho neza uwo muntu aduca amafaranga abona kunkoresha ikiganiro. Imana irangije iravuga ngo mwana wanje ngiye guca agasuzuguro k'abanyamakuru. Ngiye guca agasuzuguro, ngiye kuguha ibikoresho byawe. Haleluya. Abamakera ba mukecuru banyana bivugiraho, na ba mukecuru bose babivugiraho. Yego. Imana yarakoze rero ndi gushima Imana cyane. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Narayibonye TV. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabasuhuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, bari hanze yacyo, mwese tubahaye ikaze. Nje ubasuhuza ni Jamari. Nkuko mubibona aha ngaha turi mu karere ka Musanze. Turi ahantu rwose mu mashyamba, ahantu hari ubuyanja bwinshi cyane. Rero ni ahantu hameze neza. Nkuko mubibona turi ahantu ku Karago ku Gasambe. Aha ngaha abantu benshi cyane no mu Rwanda abantu bakibonera umwanya aha hantu baba ari bake, ariko hano twasanze abantu benshi cyane kandi twaje atari umunsi wo gusenga. Mbese aba ni abantu bake bambwiye ngo iyo basenze ngo haba huzuye cyane. Rero twishimiye cyane n'abandi turabararikira kugira ngo bajye ahangaha buri wese kuhagera hari ikintu bitwayera. Nta kibazo, nikaze mu nzu y'Imana yaduhaye. Iyegereze mikoro bibabwire. Nta kibazo ahangaha naho Imana yaduhaye tujye turasengera Imana. Imana yarabahaye. Yarabahaye. Nta deni tuhafitiye ahangaha. Rero mwebwe muri bande ku bantu babonye bwa mbere? Imana Korodina, sengera muri ADPR, ndi umunyamasengesho, ni wa mukobwa wibera mu ishyamba. Yego. Uzwi kuri iryo zina. Umukobwa wibera mu ishyamba. Cyane. None se turi gusenga nakubonanye inkoni, twanabyina nkabona inkoni urayifite, twasenga nkabona inkoni urayifite, kandi inkoni imeze neza yigize hejuru n'abantu bayirebe neza. Cyane rwose. Iyo nkoni ni inkoni bwoko ki? Inkoni yavuzweho n'Imana. Iyegereze mikoro neza. Iyi ni inkoni yavuzweho n'Imana. Imana yayivuzeho. Gute se? Yavuze yuko Imana ije gukubita abahanuzi bari kwirirwa ku mashishiro media, bari kubesha ngo Imana iravuze. Bari guhanganira ku mashishiro media, bari guhangana n'abapfumu iyo batafashe umwanya wo gusenga, bakirirwa bari guhangana. None se yayigusangishije yabikubwiye gute? Iyi nkoni yinsangishije ndi gusenga Imana. Kuko njye nsengera ahantu hatandukanye cyane. Imana rero nuko nayibonye. Irambwira ngije gukubita abahanuzi bari kwirirwa bari guhagara n'abapfumu. Badashaka gusenga ngo basubire ku gicaniro. Aho gusenga bari kujya guhangana n'umupfumu Sarongo. Cyane. Imana irayiguha iyo nkoni. None se yayiguhaye gute? Tubwire. Urareba ni inkoni nziza, ushobora kuba warayiguze nka Nyabugogo cyase hano mu mujyi wa Musanze. Iyo nkoni bitubwire nyine tu nanjye mbyumve. Nari nibereye mu ishyamba ngiye kubona mbona umuntu arayinzaniye. Arambwira ngo inkoni hari ikije gukora. Hari ikije gukora.
irakubwira ngo icyo kintu ise yarije gukora ni igiki nyine? Yari ikintu Imana yarambwiye ngije guhangana n'abahanuzi bari kwirirwa ku mashusho media bari kuhabeshera Imana. Bakavuga ngo Imana yabatumye itabatumye. Bakabeshera Imana. Imana irambwira ngije gupfumura inda zabo bakujije imbere yabo. Iki Imana yambwiye ndi gusenga. None se ubu ninsubira mu mujyi turamanukana, hari bamwe ndi bukwereke nyine bahangana no mupfumu nzi, turamanukana iyo nkoni ibakoreho akazi. Iyo nkoni niyo kubakubita. Oya, ibintu byose ni ikimenyetso cy'uko Imana yayiguhaye kugira ngo ugire ikintu babwira. Ngaho gira ikintu babwira rero abo ngo bakakanya. Ndabizi ko bakunda social media, ndabizi ko bazagukurikirana nawe. Ikintu nababwira basubira mu mwanya, bongere basenge, bongere burira umusozi, bongere bagaruke ku karago kuko twicaye no ku karago turi gusenga. Hano hari abagabo mwabonye bazi kubyinira Imana. Yego. Bazi gutambira Imana cyane. Iyegereze mikoro neze. Yego. Arega Mushaka nta mikoro zibacu zibonye. Biba byagutonze. Biba byaducanze ntibije muri turenganya. Cyane. Si Mushaka ari mikoro ziri, ariko kubera yuko twavuganye n'Imana itabesha. Yavuze ko tuzafata mikoro. Cyane. Turi kwambara inkweto nta nkweto twambaraga. Cyane. Nuko twakoraga inkweto mu bivovo, tugafurikamo igiti, tugakoramo silipa tukambara. Ko none Imana yakugiriye neza. Imana yagiriye neza mbaye ibyuma. Nabonye ije guhinyuza. Cyane. Ije guhinyuza abanyamakuru. Birirwa ku mashusho media bari guhamagara amata y'uyu haguka. Uyu nguyu. Cyane. Shimwe. Amen. Nakiriye mu izina rya Yesu. Ndabwakiriye Mana. Ndabwakiriye Yesu. Mana ishimwe. Aha hantu nabonye ari ahantu hakorerwa ibitangaza bikomeye. Hari n'imbaraga zikomeye cyane z'Imana. Ngije guhinyuza abanyamakuru bibisambo bari gukoresha abantu ariko babahaye amafaranga. Irambwira ngo nguhaye ibikoresho byawe bitari mu ideni. Yego. Haleluya. Bivuga ushyizeho mikoro ntabwo abantu bari bubyumve neza. Oya, barabyumva mu izina rya Yesu kuko ni Imana yayimpaye. Imana yaguhaye ibyuma ikubwira ngo iki? Irambwira ngo ije guhinyuza abanyamakuru b'ibisambo bari gukoresha abantu ariko babishuye. Ase babaho Imana barahari. Ukajya ku kinyamakuru ntavuze bakaguca za 300. Nagiye Imana ishimwe cyane n'ukuri. Nagiye nyura ku ma YouTube menshi atandukanye, ariko kubera yuko Imana avuga ngo izabana nanje, ibana nanje, irambwira ngo nzaguha ibikoresho byawe. Imana arabimpaye, ndi gushima Imana. Imana ishimwe. Gushimira Imana cyane kubera yuko Imana yampaye ibikoresho byanjye. Ku bantu bari kumva ibikoresho bagira ngo n'utuntu dukeya, mbabwire ko ni ibintu bihagaze hafi za miliyoni 3 zirenga cyane, hafi muri 5. Ibi bintu ku muntu nyine wimusanze wibera muri aya mashyamba, wibera aha hantu hameze gutya, ibintu byaje gute? Nari nibereye ahantu ndi gusenga kuko umuntu yigeze nkoresha ikiganiro simvuza niyo cyane sindi kumusenya. Yego. Nawe afite aho yayivanye. Arangije kiraho neza uwo muntu aduca amafaranga abona kunkoresha ikiganiro. Imana irangije iravuga ngo mwana wanje ngiye guca agasuzuguro k'abanyamakuru. Ngiye guca agasuzuguro. Ngiye kuguha ibikoresho byawe. Haleluya. Abamatera ba mukecuru banyana bivugiraho. Bana ba mukecuru bose babivugiraho. Yego. Imana yarakoze rero, ndi gushima Imana cyane.
Imana irabiguha ngo n'aba ngaba bajye babivugiraho. Ntabwo igibishu ubu se mukozi w'Imana karame ko numva se n'ibibazo nari mfite byinshi biragiye, ariko ndi kumva ufite imirimo y'Imana. Ariko mu izina rya Yesu nawe Imana igiye kuguha kamera yawe irambiye agasuzugura kuko ugenda urugutiraguza cyane rwose. Haleluya. Ahangaha cyane bihanuriye kuri kamera cyane, ndi kubihanurira kuri kamera yanjye yitwa Imana, narayibonye cyane, nayiboneye ahangaha ku karago ndi gusenga. Mfite abantu benshi bamfashije gusenga. Harimo uyu mugabo ntabwo nzamwibagirwa, niyo nzagera hanze nzamwibuka. Kandi hanze ndi hafi kujyayo cyane, nzamwibuka cyane, nzibuka benshi cyane kubera yuko Imana igiye kuntoreza amasezerano. Shimira n'umubyeyi wantaye inkunga ni mu gihugu cya Australia. Imana imushigikire mukomereze amaboko cyane. Na n'izi igihugu cyitwa Australia ni igihugu cya kure cyane. Yego. Imana yo mwijuru imushigikire. Ya rero sinzi ndi kumva imirimo y'Imana ari igiye ikora ku buzima bwawe. Ni igiki kindi nyine wumva wabwira abantu? Hari abantu barambiwe, hari abantu bari kuvuga ngo Imana ntituzi, wowe kugira ngo igwe Australia, umuntu urora Australia na hano Mwishyamba bihuriye he? Hari ibintu ubundi, hari ibintu ukora mu mibare. Ahantu habi twari twarapfuye twarazahaye kwa Bidodoma mu bipfumure haya hirya mu manjaye. Yego. Ariko Imana yo kabyara ubundi kwicara kuri sima ndi gukoropa na amarange. Imana ishimwe cyane. Oya ndi gushima Imana, navuga Imana bukira. None se mu buzima bwawe urumva kenshi ukunda kuba urimo gusenga, mukunda kuba muri abanyamasengesho, urumva nyine akenshi amakuru menshi muyakura ahangaha. Urumva n'uwo muntu yaguciye amafaranga Imana ihita ibikubwira, cyangwa waraje urabisengera uravuga uti aka gasuzuguro? Ndavuga ati Imana amafaranga ntihariho umuntu waburaye. Hariho n'umuntu nataye urugendo ndavuga ati Imana umukecuru ntarimo ukoda ntiyasenze, ntiyabanye n'inzoka igihe kirekire. Mukecuru Imana narayibonye, Imana uganze mu masezerano ari amafaranga ntigarigara murihira nk'amezi 3 cyane. Narababaye cyane. Imana irangije irambwira ngo mwana wanje numvishije umubabaro wawe cyane, ngiye kuguha ibikoresho byawe. Imana irangije irabima cyane. Ya turi gusoza, ni igiki kintu wumva wabwira abantu? Urumva ko Imana yagukoreye ibintu byinshi cyane, ariko ni igiki kintu wabwira abantu bari gutandukira kugira ngo babone amafaranga? Harimo abantu bari guhanurira abantu kugira ngo babaha amafaranga bakoresheje ubuhanuzi. Ibyo ni ibisambo, nzabisenya mpaka umva, nzabisenya mpaka ibyo ni ibisambo. Barazamutse umusozi. Ariko ikintu nabwira abadespora abari hanze, abari hirya no hino n'abari mu Rwanda, babe maso kuri aba bahanuzi bari kuri social media. Babeho maso, bige kwisengera ku giti cyabo aho bari Imana izagira bumva. Babesha ngo bagiye ku musozi ewowe batagiye gusenga bakamara kwifatira amafaranga. Umuhanuzi nakwemera ni umugabo, iyo umuntu amuhaye icifuza ahita agapfukama agasenga Imana. Ariko nanjye n'abantu badukurikiye babyumve, wenda batagira umuntu mubana, ngiye nkihagera yahise aravuga ati hari umuntu umpamagaye ufite ikibazo, reka musengere. Mbona yahise yikubita ahantu mu nguni, arasenga, Imana ivugana nawe cyane. Rero abantu nk'aba ngaba byumvikane barabuze muri iyi minsi. Umuntu arakubwira ndagusengera akagenda akirira akinywera ntagusengere cyane rwose. Abo bantu zise ni igiki wababwira? Ikintu nababwira basubire ku gicaniro, basubire ku karago. Nibadasubira ku karago bongera basubire mu mazi menshi, bongere babatize cyane, kuko nta mwuka wera bagifite, umwuka wera wabavuyeho. Mbwira nabari abahanuzi bari gushaka buri kanya divorce za buri kanya, basubire ku karago basengera ingo zabo. Kuko urugo rusenyukaga nawe wabigizemo uruhari wa muhanuzi. Ushatse 7 ushatse 8 nguri umuhanuzi ukujya kuri social media. Urindaya basubira ku gicaniro bongera basegere mu kuri no mu mwuka. Uri umuhanuzi ngo ufite ijambo, ariko iryo jambo riri kujana mu buraya ni jambo ki? Imana ije kuri kwaka, ije kuri hereza abandi. Hari abandi bakiri mu butayu abasiteri, ije kuri bahereza, ije kuri kwaka.
ni Imana yabikubwiye cyangwa nuko wowe ubu byumva? Si uko mbyumva, Imana yarabwiye ngo mbwire bari abagore bari kwiga bari guhanganira ku mashisho media, bari guhangana urugo rwa mbere rwa munani, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane, rwa gatanu, rwa gatandatu, rwa karindwi, ariko ibyo nisengaye isengesho ritara kuyobora urugo rwayo ngo rumere neza, ibyo nisengesho sengera mu kuri no mu mwuka, wongera usubire ku gicaniro, wongera uzamuke umusozi, wongera uzamuke Kanyarira, wongera uzamuke Ikadeshi. Turi gusoza, none se ntibishoboka ko urugo rwakunanira, cyangwa wenda ikibazo nuko rushobora kumunanira inshuro nyinshi? Nese umunyamasengesho utarageragezwa ni munyamasengesho kagomba kuyanganira ikigeragezo. None se nimba turi abakobwa n'urugendo umukobwa bari batinze gushaka, ngende usambane ngo nihutishe isezerano, ubwo se naba ndi gusenga iki? Mbwira n'abakobwa bari kwibambazwa barokore, basengera mu kuri no mu mwuka, ntago abakobwa bariho bose bazashaka, Imana itabyemeye ntiwashaka. Ngaho ko numva ufite ubuhanuzi bukomeye cyane, Imana arabumpaye. Iryo kote niryo ujyana mu butayu ahantu hose cyane rwose, niryo mu Mwishyamba. None se birumvikana hari abakobwa nyine, abo bakobwa uvuze no kuri abo bamama, abo babyeyi nyine bashaka ingo za buri munsi, nabo bakuru n'abo bapasiteri b'abagore bambara amaherena bageze hano ngo bari guhanura, ariko iryo herena uba warapfumuje wararigejeje irahijya, Imana igiza kubariza ayo maraso avanye mu matwi, uzavuga ngo wayashize hehe? Nawe ntugahagarara imbere y'abantu ngo nurangiza ngo ugiye kubwiriza ubutumwa, nawe ntabwo ugira umva. Mwongera musubira ku gicaniro kubera yuko umwuka wera amaze kubava, ariko Imana irajije gukubita, ije guhuragurira mu cicu cyane. Benshi se ubusanga bahanura ibintu, wenda bagahanura, hari nk'umupasiteri uherutse guhanura aravuga ati runaka nadafungwa ntabwo azafungwa, birangije arafungwa. Kiriya cyo ni igisambo, umwuka wera warangije kumva, umwuka wera warangije kumuva, hura nta mwuka wera akigira, wararangiye waragiye, hoko niyongera asubira ku musozi, yongera asubira mu rusengero, umupasiteri wamubatije yongera mubatiza. Rero turi gusoza, nagira ngo dusoreze mu mashimwe ufite. Niba ubutumwa Imana yaguhaye wenda ntabuciyemo kabiri, nagira ngo usoreze ku mashimwe ufite dusoza. Mashimwe mfite ndi gushima Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru yagiye inkorera ibintu byinshi cyane. Yego. Mfite ibintu byinshi cyane Imana yankoreye. Bamwe muri bano barabibonye bageze mu rugo. Yego. Mbese nta kintu nashinja Imana, nshimira Imana n'aba bantu turi kumwe, n'abantu twagiye tubana mu masengesho. Ntawe nigeze ntangwa, nta numfite ikibazo. Yego. Mbese twabanye neza cyane, aba n'abanyamasengesho b'Imana batazwi, ariko Imana yo mu ijuru hereye uyu munsi yabamenye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amina. Niba abahanuzi batabesha bavuga ibyo Imana izakora cyane. Twibutsa abantu ko aha hantu akenshi tuzajya tuhaza, bakande subscribe, ahantu tuzajya dutaramana nabo, babonye uburyo abantu bazi kubyina, ahantu nahumvishije ubuhanuzi bukomeye cyane, kandi wumva bw'ukuri, abantu bafite ubuhamya bw'ukuri. Iyi ni y'abahanuzi bavugisha ukuri, atari babandi bari kubesha ngo nagiye hehe na hehe cyane. Oya, iyi ni y'abantu b'Imana cyane, b'Imana cyane. Ahangaha burya haba hari amasengesho, ukeneye kuza wese azaza asengera ahangaha, azakura igitangaza cy'Imana. Haleluya. Ahangaha ni ahantu Imana yafukuye iriba. Iyo umuntu ahageze nta nyota, umva nta nyota. Uyu mugabo yabaga mu nzu y'amategura, yabaga aryamye, itegura rikamwikubita mu mutwe, ariko kubera data wa twese wabivuze, dore hasakaje ibati ry'umutuku ryiza ngiye ari kurireba cyane. Imana ishimwe. Imana ni nziza cyane. Yaratubwengije kumucira agasuzuguro k'abadayimoni muri uyu mudugudu atuyemo. Ico nkundira Imana yacu, agasuzuguro yaragaciye, igiye kumushira n'ahandi, igiye kuzura ahita yimukira ahandi hantu. Imana ishimwe. Hari igihe uzagaruka ari uri kudusanga ngaho, uko nzagaruka se vuba ahangaha? Uzagaruka vuba, ariko Imana igiye kubikora vuba. Nayo igiye kubikora vuba. Ntabwo Imana yacu ibesha, ivuze irakora. Abantu biyibeshera ngo bavuge ngira avuze itavuze. Uyu mwana wa mugani ko ari wo Mwishyamba, uyu mukobwa ko ari wo Mwishyamba wa mugani. Uzi ko hari igihe ubaza biyibeshera Imana, biyibeshera cyane. Imana yacu ivuze irakora. Iherutse kuba umurima munini cyane. Umurima
umurima munini cyane Imana yacira akora kandi hari amakuru nigeze kumva ko iwanyu basabirizaga nibyo koko cyangwa ukojeje isoni nibyo cyane ntabwo ari ukubesha nje najyaga gusenga urukumva yego najyaga gusenga nava gusenga ngasanga mukecuru wanjye yagiye gusaba kajya ibyo yasabye ariko ubu ngubu niho ari gushakirwa ibiryo cyane ibaze rwose hari gushakirwa ibiryo n'inyama zose bari kurya ngahibaze Imana yacira akora abahanuzi mwibeshera musengera mu kuri no mu mwuka muvuga Imana neza Imana izabahemba mbwira umuntu umaranye ikibazo igihe kirekire icyo kibazo nawe Imana ije kugikemura mu izina rya Yesu Imana ishimwe iyo kemuye ibya siteri wibera mushambira hirya kwa bidadobo mu bipfumure wabaga uri hanze yarebaga uko turyamye tugize tugerekeranye yowe Imana yabanye natwe iradushigikira abantu bikwirarira bavuga ibyo Imana itabakore ngo ari gushakisha ubuhamya bari gushakisha ubusitari kandi ubusitari butagira Yesu ntacyo bumaze cyane ahubwo nibategereze Yesu we aze abiyamamarize nibategereze Imana iri kumva ibikoresho nk'ibi nese mwana wo mwishyamba rero nagira ngo dusoze usengera abantu byumvikana Imana yaguhaye ubutumwa bukomeye ariko abantu bakeneye gusengerwa kugira ngo Imana ibagirire imbabazi kugira ngo ibamenyeshe ukuri noneho nagira ngo niba hari ikindi kintu wenda wababwira cyangwa se wavuga noneho kivuge noneho urangiza udusengera Imana nasenga tutaririmbira ndirimbo ya 47 mu Gakiza yego nigira gitumura bugacaha noneho nkarambika umutwe wanje muri rwa ruhavurwa Yesu nkunda mw'ijuru ntihazagerayo ibyaha nico gituma wuzuye amahoro mw'ijuru ntihazagerayo ibyaha nico gituma wuzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito birandirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nubwo ntabona Yesu hazabaho igihe nibwo ntazongera kurira ukundi hazabaho igitondo gihoraho nibwo ntazongera n'igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago nzaba mumbatiwe mu maboko ye nziko mw'ijuru hatari umwijima habaye umucyo uhoraho iteka nziko mw'ijuru hatari umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo umubabaro ntwaye nziko nzawirwa hayiwe nubwo ngifite kubabazwa mw'isi haleluya haleluya Imana izakura amarira umubabaro wose we izaha nagura naho umubabaro wose nizaha nagura amarira izamva naho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izanagura amarira izanagura amarira izavanaho umubabaro wose mbwira abadukurikiye yuko Imana ije guhanagura amarira vuga Imana nimwe wese uri kurira haleluya vuga Imana haleluya vuga Imana Imana ije guhanagura amarira oya vuga Imana ije guhanagura amarira yego Imana ije
ije kunyimura rwose, ije kunyimura rwose, ije kunyimura rwose. Haleluya. Ni inyimure wowe kabyara. Mana turagushimye. Tugushimye kuri Imana ishoboye bwose. Uri data. Tugushimye Imana twabonye tugaburira twaraburara. Twarabibonye. Twarabibonye Mana. Twari dufite abapatara y'ibiciyemo ibice. Dukurikiye Mana. Hari ufite ikibazo amaranye igihe kirekire. Abo ufite uburwayi bumaze igihe kirekire bwamuhezeho. Abo barwayi. Ndasenze nyagora ku ngoma Imana. Uri Imana ihanagura amarira. Uri Imana ihanagura amarira. Wino bahanagura amarira. Uri Imana ihanagura amarira. Hari ababuze amazu yo kubamo. Uri Imana ihanagura amarira. Uri Imana hari Yesu Kristo. Hari umaze igihe acuruza akaba ari guhomba. Yego we Mana. Ngwino mushigikire. Mweretse papa Yeremiya hari i Kigali. Mana we. Mugirire neza yaratugaburiye. Murengere yaratugaburiye. Afite inyubako ari yapakiriye amabati Mana. Murengere Ma. Murengere uriya mugabo haba Imana. Murengere Ma. Umukozi wawe. Murengere Ma. Icyifuzo afite ugisubise. Murengere Ma. Turasenze bahesha Ma. Urakoze. Rengera imfura ye. Urakoze Yesu. Urakoze. Urakoze yuko hari ibyo uje gukora. Kandi urakoze kutwumvishe. Urakoze kubikoze ku bwa Yesu. Amen.